ita ole afaro Olei ua amata ileo Taulo uloto iwa ava aiatu Ai ua efa angalo mai au Aleleini usila ila upa ai Tama samoa ua fa angalo mai Taolawina o lautusi na lafo mai O upulava e oso ai malo fe ai O le masaninga ua faamutaina Ai o le faaponga I o lauto e aina Taulo uloto iwa ava aiatu Ai ua efa angalo mai au Alelei Amerika ila ua ai Tamatutu ila ua fa angalo mai Ai ui ilea wa umatu o umana onga Tauina ia manuia olola Re ula ua motu sia ina le asoa Re lupe ua lele atu ia o te aroa Taulo uloto iwa ava aiatu Ai ua efa angalo mai au Aleleini usila ila upa ai Tama samoa ua fa angalo mai Tama samoa ua fa angalo mai Tala sungai atua sungai daun mana-mana lah cuy berbangga Tarafatu le tātou atunore nei foi auli ia I musika sui fifiloi ia whaafie foi mtautoloina ia na mamalu si o tātou atunore nei foi aso tofi aso lua se fulu le nei ia o le masino au kusa o tātou lua uma fo le masina lātou fe so le sao aso amalo le uso I New Zealand le tātou ofisa utui atu foi tasi ma le tātou fingarenga le tautuina mai o le tātou
Waunanga mai le tai ona le la se pa i me foi ia le nei vaenga o le aso tofi se mai foi sa mo lana tautua tu langa le leile tau tātou mai se level tu langa munga le vela asa vale le la sa ia ia na nafi o nei tu paolo lava le aso ma nei lava le tu paolo le aso le ngaruenga ma fenga solo el tatu to no ia file mu paolo tu langa lo tatu temil nei o tu langa matu tu le foi le se wanga palasi ia ui o lea ia tatu talo pe le tua ia veso soni mai te manatu o le a se watu ia lau sila mai mo foi ia mal fa fonga ia le toe fao toe tawa feel tatu fono o fai tula fono no foi mele na mano longa tali nga sua sa ia sui fai pulio tatu mota ia le o toe tili mai ia usi mai lau mai mo mar sila Palmene fa malolo sa vi ia le tua lan foa ile ne yaso e fatati ese tau manga fono fa tula fono mo le malolo ngo le uli lo sa no fa mamlama le fionga le minstown tanga luengo business ala manuia malepa ile tula fono tau fa ofio teu ngol tula fono tupe teu fa fainga luenga ina mai fafo lua fe luos fun mo le ono ia o le vanone tu na tu lo fionga le minstown mo fa o wino la sauna ia se tu malia feno alfi na ngalo ni sta se tu la mo te ta malo le tu la no au wa sa no ngale fionga de minsta fa nia ba no mo le 12 after tele no fionga le fa la tu sil fono ma se fo tau tengo ni yaso fa malo le tau tu pa ni meni ai o manatu la fionga le fo fa talai ia ele fa na tu wala ba se me fa tu udu ma fa fa ai tatele i malolo sanu fono folava ma to ma fa ma to manatu i lau sauna onga le na sauna iai e ala i whalinga ia na to e whai muri mai le tai o le tua ngai e wingal whaso longo o tatou ngaluenga ana le nganga lava le muri atu le whaftai ono lo tu ava noa pea e ui lava ina to e whaali se fina ngalo ma losi ma se fina ngalo e a ngai mai e teia ai le tali le malo ala tatou o ia le tali o lo sa fai lau fai unga ave pele ava noa mo sui mamalu ona e tali tonu e le i firifiri ina le tai o le i tua ngai o sui o i tu malo aftai e tu el tulanga lea o raya fo i winga le mi ngao ona o tatou tu lafono o mana e au lape ai se tangata e tu lai e se malefono au whairfono. E tauna longo le whailau tusi se whanau i alo ia. A le mai tau nei. Tu lai i whae lunga le sui o whaleta musu uma i wha tu lau lava i la tauto e longo te te li tonga i o e se malmota. E nā lua le na o i e whafo. E lau mai tau temi nei sa whape a tonu e fo i mai wa suinga maria le mesa unofonofo maa. Ale mai tau atu nei o whainga la ia. Whainga nei lau o whionga le whangwhtalai pui ai. Tu manga o tātou whono langa le tauna monto tongi o tangata whapea. Hoi ala ola e whailo lato wiwi ma lato mawha. Whau e whawheta tau le whaunga ngasei. Ia e whapena atu se tala. Au le valeo moli atu le whawhtai lai tu mo e la vo lo lango papale pea. Ma ono sai.
Nanga o tātou whai walo whirima nei, e peo na whai atu. Se olo whaanga na olo whaanga nei. Ai wana i ta ia wha lima o mātau, ni mea nei lela a tātou woa iai. Ia, la kukua ngea la o la uongi pulo le moka. A le no whanofo. O ia wha longo iai, o la ua fionga le whonga whtela. Ia le no visili atu nei whalau tusi le whonga. Ele se wha noi. Ia nai nalto o wha amal wha o tautanga i lau fionga tai il mota. Whai fo e au lape o nei mea watu whau tele, le mea nei le mawhau whau. E me ser wha so e sā, inisi o teimi, whai e mātou lau. Ia o loa ngai mai pele le mawhau whau lea. O nāno manatu lau fionga le whonga whtelai. Tauna wha leo langa le mai tau lau ia le atunu. Mai se fo mai tau lau o sāle muri anga. Ia, manuel tātou whono. Alo whaftai, ai lei tua le awa noe lau fionga le minstao. O tāno e pisnisi ala manuia malipa. Ia e tā ua fo i le vaenga o e sau noanga le fionga le li pārmia. E ei fo i vaenga o leo te iloa e leo whatino ina e sui mamalu o le tātou parlemene ui o lea. E le mo wa. E mole no fo le, no fo tuel sui o ainga le tai. Mai tau ina le tele o tātou fontanga. Langa lai tono o tātou tu la fontu. Mau e tā ua le vaenga o e sau noanga le fionga le te o le malu. Te leo sui pēr tutu la iane. Pia no fai atu. E le mo wa o le sui o ainga le tai. A le tau singa no fo le nei. Ia ma whainga mālo wha temo kalasi. Mole a ngai luma. Ua fōu i lau waile nei vai teimi a e peo no whētu. Ia, e le e ango tuli i helo ma fau fau. Pawan meo le file e mua le mota nei ma le tau sia o le fia. Te alo nisi suina na tūla i aneo mai loa a ngai fafu. A o loo iai anga e maasani ai. E te whaai loa mai e te au loa mana i ono fo. A o e tūla. Te leo whaiatu la i fo mai e te au leo au se. Tūlo wana ngana leo au se tua. A o anga ia wha parlemene. Se i o fo ina e toe anga i mai mea fio me te nofo, e te nofo i alo nofo. I o anga ia wha parlemene la fo i tonu tatu la fontu ma. Ui o lea. Le o lea la vai mata i tu o nofo. Tūlanga i ele wha pia o alo el titilo au ni o nofo. A o la ulea te talo i a te utou. A watu te whaia mō au. Lo u whai puli. O le nofo leo lea tunu o le nofo lea o le malo o le nofo sa moa. A ui o lea. Ana o se toe wha manatu o le nofo. Langa a tātou wa ailo wha tangata tu lo wai lo wata mali i anga o oe. Ai o tātou tō manatu. Langa o le fo, no fo le tō te awhiwhioi, o no fo o i tū malo. Ele o le sovereignty na o le parlemene, ma le tau singa le parlemene o me ui o lea. Ia lea o sao no le fionga le teitai o le malo. O le tūlanga fo na iai. E tele nisi vaenga o manatu ia iau, mo le anga iluma o tātou fontanga. O la iai ni suinga mo le anga iluma. Ia i fo le manatu ia te au. Tele teimi tau te whelau toa i ai maa ngai mani no foa. I le whapupu o tau saunuanga. Mo le anga iluma. O la whalitato wati. La whalitato wati taimi ei tau saunuanga. O no tau sila fia le leilea. O hanga nā wha parlemene temo kalasi pe o na eisi parlemene na mato wasi asi ai. Ia se toi wha manatu o no foa. Lea o saunua te itai o malo. Lea se si fono sili atu fono usung nea sa moa. Na se wha manatu, pe ano whai atu teimi, telo teimi, le ele ulu tō ina tō whai au tō. Lo o tapu ai mai au tō i tō malo. O tō o lupe na wha ia mai le fui fui. A tātou wanga i mai leo tūlou ngangana, ai wha tama se ai. Ia, nana soso atu wha pena, tati atu ia au tō tō wha. Ia, o se whautuanga lea no fōa pe fō no wa sao no iel tai o malo. Wa mawai fō i mani wha manatu ale, ale no fōa nei vaenga o le ori. La tua tu la vanoa o fionga ni minsta e tu la fono fa au lau saunuanga. Ya taro fionga le o tarai mo la vanoa. Na tu foi uma tu fau sau ya lo foile tari nga su al paier parmen. E tu la leaso pa popo prof taire per il parmen. O fionga o tarai man. Pela tu si man pa yo official fono. Ya mo le asinga malosi. E tu la leaso. O fai sufa o fai pule tu la fono au tu mo solinga tu la fono mo fa salanga o fa po poina fai pu sufa a ile mai ai o fai pu sufa o tu la fono au tu ya ai le mafai ona fa sala ai o so yo kombiti fa tonu fa pela to e ona ina sea pe fai e fa maundia se solinga tu la fono as a company
Whai upu sumariwa tulafono au tū, o le matai tuina po le monitoring, o pisilisi mai fafo ua lesi talaina. Matuina atu wai tusi whamaunia. O nisi teu ngā le whai upu, e au whiaire mawhai ana matanga ruenga, na matai tuina, i lalo o malosianga o whai upu suiwa, tangata o Roma Sarumbia e Rofisa City, o lo fatinoina pisilisi, e au Roma tusi whamaunia, po ngai o inga, o lo soli aire tulafono au tū. O isi foi teu o na mawhai o na tarasanga, i sos whamasino whamsinonga whai tumalo, ma le whamsinonga City a Samoa, mo se pola inga, search warrant, e whatino ai sai ringa o whamambaunga manaumia, i lalo whai psuiwa o le tulafono au tū. Whai pulua sifulu, ma le whai pulua tasi, o le ne tulafono tau whaofi. Whapopo ai, nia ia inga fau. E mawhai anu tanga ruenga o no whao ngā, ma whaasoa whamatalanga, ma paanga mai fafo. Whapena fo i le vā anu tanga ruenga, ma le pulenga tupe whawao malo o Samoa, ma isi ofisi anu malo, mo whamu mwenga o le ne tulafono tau whaofi. Lau whionga whamatalai ma le malu panmene, o whaiputitele ia. Whaiputitele nā tulafono au tū, o teu ina, i le ne tulafono tau whaofi. Tui nātu mbata nei, mo le ilo loina, ma le whamauninga, ma le whaotele, whaotai. Whamalo whaftai lau whionga ni minsta, ala manuia maleipa mo le saunoanga whamala mlama sanga whamanino ai tū tāua, mai tūa ngā ese o tulafono tau whaofi. E le manatu, ia ua maua foi se maninonga o le paia o le palemene e mai se e foi, sa usi le whafonga sui mamalu, i le folasanga manino a le ofisili o pulenga o tanga ruenga o pisinisi ala manuia maleipa, i le asonga fua o le tatou pre-sittings. Alo sa noa le ofionga le minsta, ia o le avanone la ala fua tu maota, mo ni sui e fia sa noa e tusa o le tatou tulafono tau whaofi. Malo wangang whaoloana. Ia o lewa maua atu la foringa tamua mai le to o whasale le anga numero toru, ia sau noa wawanoa mota. O le inga mai whaftai le tua, tatou ria mai fwoi nei asolona, tolu le tatou fontanga, mo le tu whamalo mai whaftai i le lawa pale ma le onsai o lau whiunga. I le whungwhitalai, whātua toa inga ruenga o le tātu mauta. Ia. Sa tau tua fo ian le la whaamori al fore, whaamarulu ma le. I lau whiunga te tai al malo, pera wisa mai tau mai. Ia, o le anga lawa i au mātou sui e lango wanga ruenga le tātu malo. Ma ruenga lau whiunga le whungwhitalai, watu se mātou sao. E watu la fono iai. Eu te ropo a mea sa musu e uri e o mai ele musu. A sa o siria tu ia ia pa pe o la ela fono yo ia. Ya matou ia le ai fa pena a tonu fo e tulanga le sa va pe mai mate mai te tu la fono le ai. Pa stai do fioma. Eu ila ko se le fonga sa fa your president. Ta yo na mai ele va no ai va tu mate manatu. A to vai fo e manatu sa va tu mo se fo nei tu malo. E lango i mere le ai le tulafono. Ia tonu whaari te eisi vaenga le o fautuanga sa watu. E pia vaenga na ona whamau i fwai. E le i o maile nei tu malu wa pia mai amatua te ea tule ai o fautuanga tu inatu. Whamalu lua tuai lau whiunga le paramia para kui sau mai tau mai. Le ai. Whaftai fo i lawa pare lau whiunga whawhitarai man tatu mauta. Whewhai atu si whamtaranga pupu i le tulafono e peon tuina. Mai whautai lau whiunga le minsta. Whautasi nei tulafono whewho ina tātu tano ai i tātu seminasa whai tāu a tele. Mai ainga le fo i ama tulafono leo mai atu nei e tātu whaltupe tūtutonu. I tulanga le o le tulafono e anga i atu a wale manuia o a tātu tangata.
Ia ai mai se foi tulanga le fatinoina o tatu business ala moni o tangata. Sa loe ila o foi tawa tu la fono malona atuanga fa fitai. Fa fitai o le ua ofi mai tu la fono le. E pawari me sa te pataula ye lo ne sui. O vaenga yo lo tano me tu la fono ile lisi fa leo ma le lisi fa tapula o pisinisi e me fai na fatino ina ta tu tangata pa yo lo tatala le vano yo fi mai ai tangata mai fafo e fatino la to pisinisi tono le asnu pe von sono manino le fionga pare mia le ai mana o mia ta to investors yo o mai tonu apena na fatino la to atinai mo mua ya tina e tatu malolona lua mo inga luenga tangata nei o tatu tangata ya tonu fo e faititi aire e tulanga le ole avatuina o tatu tangata fa fainga luenga ya tunu mamau sa idingo manu ya ainga so ya ula lu nei sui te langolango inga tele tulanga lea ile ofi mo business tele business la po piona tano mai malo a ole mta upule ai lisi fa leo ele o se mta ufoula o funga o fitalai o watele tau sanga o langa mai ele o foi business vai ngale o la mele mai tau termine e mo ro ta tia ila lo le lisi fa leo le amo tatu tangata a me moni la ya watele ina le o sta ia tu langa le ai sa Telo avai nei le lisina ye o ye vai nga yono. O lo ye vai nga yono. O pisini se fai e tatu tangata. O ele to mai fai ai. Ya tele termina le mai tabla o fionga fun fitalai. Ye o tele fatino e tangata mai fafo. O tele ta ua foi sei tu ai nga po ai tu nga tata langa nei. Ele fa pe na o na o vane ale le malu o le atu. Le atu no mai sai na o sai na. E foi tangata lo fatino pisini ya. So fa pena se tal no atu o lo fatino tangata mai fafo a le ta tia tu la fon rona winga la ua ititi ai leva no ai fatino yo tatu tangata tu business ma mo tatu tino tupe tatala pe leva no ai o ai fai business la po manufacturing ma tu langa fa pena mo winga wen a vai nga ia la itia fa ftai le fionga minister leo mai tau watu o mana ia tele fatulanga na mal tu la fono nei mana ia tele pui ai pisinisia e fatino ai o tatu tangata mole manuia ola tu la mele tu pul termine e la sene le pisinisi la titi la lo le ngol tangata samoa ala tu e se tangata la tu mai ai wala o fatu tai mai e tangata mai fafo ia ana isi mele angai ila mai tau ia ora o fainga ruenga e te atu ia o tumu fo tata mai fa ia awale jai ia e se ia tulanga i fa lo retail wholesale tulanga fa pena ia pe o ati na ia e fa tai le o sau tu la fono nei o te langolongoina fo tulanga lea o le ave ese mai e le lisi le mai lalo le tu la fono autu o le ala mai lalo i tu la fono ia regulations Matoe ilo every 2 years te ilo tau sanga mai le ilo pau foi le fa fonga mai foi le au fai business mai la tou le malo le tatu tunu ia o le eva no me si o le la fa nga solo tan longa tu la fono ne wala wia mai tau ele ngata ile ono le ai ta tau na tere ni si business lo fa tino ta tangata e tau na fa off mai tono lisi le ia ta off ia business ia fai ta tau Tama siri atu. Ele ndata leono lea. E mea nai tā wai fo ili whata no la fai pisinisi ia male malo lea tunu. Ia mai tunu ia pisinisi ia la nga ale tā fia temin nei. Ia o tate manu ia wa noa e fai pisinisi tā tu tangata. E ele hamtalanga le sa fai lea so lea wariolo ia ele tatu vaenga le ofi mai ele au fai pisinisi dalo sit sen. Ore te taro ila o whiunga le minsta,
wa le sau tulafono na o le citizenship e molo le sene fai business ai a sau wale le tangata fai business investor e invest tono business la poa make sure e fa wa na wale tangata sau e amata mai me la poa ai molo citizen ia oso mai loa nga vai la lole o le reserve list le lo fa le mo le anga i luma wale ai ia tu le o ti ai tatu tulafono i vanga ia wale na manino sa unwanga fo i fa no longo atu la forsanga o vaenga mai lo wanga ai fu fuanga tatu malo e fa aftai tele ai le tulanga wo ai le vanga le o le sama o le sa unwanga le minsta tupe mau pe ono se lao mo tupu pisinisi ia e wanga va ai teams aftai wale wa uma fola sia tatu pakeki olo ia de surplus mo tupe to mana o mia se la suma fa miliona le nga foi le telo business e o fi mai Samoa a o le fo sanga foi olo ia ai fionga le minsta e mo ia to tele la to nga va ile va nga le teams e to la tira to lo restala ia o te tau sanga ile o fionga le minsta o a mo business fo ia le au fi mai la to la fo no le if they are supposed to be teams e anga vai la lo tatu vanga ia pe la na anga ia le ngalwenga malo make sure ia fa pena na haula to la fonga le stala la lo tatu teams fa tai o le lango fu vanga le awareness io le vanga to la fonga fa la lo ai Yo sui foftalai avano fa mol ia Malir sui lo sau no lo fa ila ver mistao tupe maua tu atu leva no lo fiona E mistao. fa malo sui malu. Ele se nga e fa la vlave le saunanga matango fi ele sui malu. Pa wa le tasel mena misi mel team. Ine manino ai. O le teams e ono se lau ono se fulu lai le stalai. Anal se lau fa se fulu montu. O lo comply. O mela ta wa e manino le. Dan se lau fa se fulu lai comply o le si fa se lau montu. Ola tau su e pula mo le comply ma fu mai o invoices ma fainga la ko accreditation la to system ilo comply ma le tula fondo fa ftai mo la no fa ftai Ma lo fa ftai ia tu atu leva no e fa wa sa nanga fa sa le lang to. ia after tele lo fiona minsta ma number vanga le sa le ia o le winga la o le manato nei tu malo e se la mo tu puna le stala ai ono se la e tauna fai la tu teams no winga ia o talo na pe pa pele stala umar vanga le lo fiona fuftalai lo winga le atota sanga e molta tu se la su family ona le tu tulia wa fa atolta tu budget fa stai fu malo le wa auta tu budget tasi biliona ma le lua ta 1.2 1.1 le wa el timi nei la fiona le il fon fetalai ia ole tu la na le tu malo e pupu wa after tele mo le no mo tu na mai a so tuanga na mo le tu fa malo le fiona le minsta mo tu la fono pa wala mea tato vai tato lisia ia make sure ia fa pena ona fa tano tato malo tato tunu ina fa pena ona fa la treina lisi le wa tele business o fai o tato tangata ia pete ane wa mata na threaten na o ia to mai fafu sa mai fai business la po eu fa solo te vanga right ia ole to tala la usionga ale sa pa o ia tia ole vanga le ai i la unga so nafi o trato nafi ia e mole tuai fa maro te le fa sanga fa sal le numero fa i la usionga te mama tua fa sal le numero tolu te piatu haftai moro tu le mai ia o mama na no te le tu le mai ia mo le foi fa malo i lo fiona su sa fatasi ia manuelo tu le mai il fono so pa mene ia fa malo mo te foi me foi tona mot mo lo nga fa lo ia manuelo fono so samo Malo fa ftai sa no fa sa le lang tolu ia le tele la vor sa no nga ia o tima inga malapta inga e popo wai fo le tu la fono tau fa o fili nei ia ele ia se si tu le nga ia luma ina ia maua ile file mu ia ma se saur tu la fono a wasa mo tanga tanu alo lo sau tu atu pele ava no si sui fi sau no
Ia, o lea ua mai tau atu, lea ua tu le mai sui si umu, tu atu le vanoa, sa noa i tu sa tu la fon tau whawhi. Mo le atu le whawhitai me le whamalo e lau whionga le whongwhitalai. Whawhawhawhina fo i o le tula whono tau whawhi ua wholosia le tātou maota. Whawhitai fo i la whionga le minister fo i ngafa ma le tula whono tau whawhi malo whawhitai tāpena. Ia i tūlanga uma e pe ona wholosia e lau saunoanga mata ngofie ma le malama. Ia e whai ngofie fo ia ni manatu mani langona. Ia awa fo ia le nei tula whono tau whawhi. Ia e pe ona ia e fo ia le saunoanga le whionga le minister. O le anganga whawhitai nei tu malo. So se tula whono lava e tau whawhi, so se tula whono lava e tau mwhai ina i pāsia tono le tātou maota nei. O se tula whono e le ngata na pui ai ale tātou maota nei, e pui e fwoi se o tātou watunu. Ia e lawa lunga lava i le se manuia lau tele o se o tātou watunu, i le tusai ma le tula whono. E le eise manasu tele o le mato i tumalo le tula whono ua matango fiero na whaatatianga o vaenga uma e pe ona saunoela whionga le minister. Angai vaenga la itia ia le tulanga e pe ona ia le saunoanga le whionga le minister. I le vaenga le o tālusanga i la tau e angai mai tonu se o tātou watunu. Ma lo whaafitai lau whionga le minister i tulanga e pe ona ia e le ngata i le umi ia por telefo i o aso e lorina i le se fulu aso ia por fava i aso e tuina atu i neura ia tulanga pe ona ia ile ia i latou ai tualalo i lau whionga le minister mai latou e ngafa tonu ma le lorina le nei tālsanga. E whataua le nei sui a tulanga o background o i latou e o mai. Tulanga o vaenga e a fia ni soringa tula fono i atunu i fafo, le angai me a te tātou. Po le ase umi o ni vaenga i le longa le komiti le lai lorina. Pe fini tau sanga i tua o i latou e mai eni whaamaunianga o i latou le tūlanga pe o nā ngai me a te tātou. Pe foi o kākou. A kākou malanga i fafo e mga mieli poki le ofisa o leo e whaamaungi ai ngi vaenga ma tūlanga e pe o nei ai. Ale talo i lau whionga le minister i se i vaenga ina ia whaamautua i manaia. Te langolango inga whawa i aso, pe sida kufo inga ia le lei ato toa ia vaenga. Ai le whaataunu ina ia i la tau e angai me tonu si o tātou watunu. Ia awa ia nei whaamanianga. O whaamanianga e le ngata e mau e fwoi ngā luenga i ti tātou. Ai si tia fwoi tamau a inga si o tātou watunu. Ia i la tau e angai me tonu si o tātou watunu. Ia e whaatu ia nei fwoi vaenga ma tūlanga e pe ona e fwoi ia fwofwanga le tātou malo. Vaenga umo le sa noela wo whionga le minister i whatulanga ina mai o vaenga le tūla whonu. Mtoa langolango ina lawa ia vaenga ia. Manino fo le whaitau ma le whaalongolongo i tūlanga i pe ona e lau sau noanga. A le tua lalo i sairi linga o tūlanga i pe ona iai ma le whaamaningo inga. Ia mai la toe angai mai. Ia o seisi vaenga ngā o le tāsanga fo i nei fo i tūmalo. Ia awa fo i la toe angai mai tonu se o tātou watunu. Ia a toi foi ma o tele foi pa ipsinisi nga mai fa foi tong se o tato watunu ila o fionga le minister nga fa male tula fono e foi la ko fai ka ina kulo le nu le atunu le sainga ia e fai o le mamla ma ingidis ia ko le mamla ma fa sa mo ma tulanga e pe one ia le tua lalo ma tulanga e pe one ia ka ki aku le komiki le ingo tar sanga ia ato to vai nga umai pe one ia fa fianga ia ma se o tato watunu ia inga ia mamlama fo i tūlanga pe ona. Iai, ale nganga moni lava nei tu malo, lau fionga le whongwhitalai, ia whapea foi lau fionga le minister, o ngafa ma le tūla fono, ia, lau fionga le palimia ma le kapineta ma malu nei palimengi, lau inga nei tu malo le tūla fono whatulai mai, ia, o se tālea, whamanuia le atua lau fionga le whongwhitalai, whamanuia fo tātou maota, ia, whamanuia le fionga le minister, e ona le tūla fono, whaftai mo lo wavanoa, Malo si umu whaftai lo sao tu sortato tu la whang tau whawhi. Ia e momoria tu fwoi whaftai lo tari mauto tasi mai nā. Si o tau fui nu to ngao ngai tu atu nā. Ai malo whaftai. Ia lo mau wala wanoa mo seisi sui a war tato tu la whang.
Ia mai tau atu lau sao ni mari sao. Sam tau mwhalatai. Tu atu lewa no e sao noa. O fionga le fong fetalai. Mana tu o. Sa mawhai ngā mauta o lea le toe. O iese whamatalanga. O lea vitonu le fia maina ma. Tu sao se whautuanga whanitu mā loi. Tu la fong tau whaofi. Bo muana watu le whamalo i la fionga Minsta. Mai se foi o le ofisa sidi mat pulenga. Ia matato matanga luenga ana le tu la fono. Pisinisi mahala manuia. Tai mo le taulanga i nei foi tu ta ua. Wa tasi le nei ta upue. Tele e tala le pan mene maratato atunu. Ai whaftai o lewa. Taunu umari tu la fono e. So soani e fo iei nisi o whawhita audi e peo na tūlai maari ai mai. Paula wale tūranga e fia o iei se manatu ma se whautuanga nei tu malo. O le tūranga le risi wha leo leo. E tā ualo tātou manatu ma mana ia o tātou tangata nuu. Ia vanoa e whai episi nisi ia pe o nara vea i lalo le. O le risi wha leo leo. Ai o te mana tua e. I le masani an mene o le. Fo mai por soi fua malo lo ina. Ai mai se fo i le. Saunga le mu o le tunu. A tula i mai se. Wha mai por se. Wha fita uli e. A fiari soi fua malo lo ina. E pe e ririfa le wa aia le. So fua malolo ina ma fua mai le lau tele o le atunu. Ai wha muri muli le tangata tō tōtas. Por tangata tai tōtas. E wha pēnā se ma aia nei tu malo nei te unga tu la fon tau whaof. E moi e tā ua lo tātou. Lango ma mana ia o tātou tangata tai tō tasi ia wanoa e whai e pisinis. Ai asila sila la wafionga ma nei mauta ere. Tūlanga o iei le tau o le soi whanga. O le upomonia. Ana le aina i tangata ia e mai whafo le whai e pisinisi tono a fionga. Ele o maua se wha maa venga le tau o loa ma le tau o le soi fuang. Paua leo le itu o leo te popole ai. Ai mai maa ue pe ana mawhai o na sila le maa lo. I se whainga e mawhai o na ngā rurue whātasi o tātou tangata. Ma tangata ia o mai whafu. A tia e pisinisi la iti nei na ia. Maua o tātou tangata le manuia. Awa ole mea le o le tau la i ele vai. So se tūla fono e tūla i mai. O le ale a fianga o nei o tātou tangata lautele. Pe fio na watu eise manatu tūla fono nse mawai atu nei. A pena foi le wawa aia nei tū malo nei tūla fono tā ua. Tā ua le vai o tātou awa noa wha pisinis. Ai au fio na sila le malo. O le ani a wala e mawhai eo na tu i titia, ia mamaua e o tātou tangata. Wha manu ianga e pe o na ieri tau o soi fuanga. O nisi o taimi e, a tono o le mao popo tu la fono a nisi a fioanga. La tau te le whaatanga ina i se tangata mai fafo e. Whaise whale o loa e te tono o le nuu mare a fioanga. Ia maane e foi le a whainga. Au nisi foi o awhioanga. O lo lato whaatanga a iei mai inga. E te tau ona whaise montanga re. Tangata whai pisi nisi tono nuu mare awhioanga. Ia whaise ona sao. I le ati na ina o le nuu mare awhioanga. Awa e tasi lea wala o lea mai tauina. E ese le tau o loa tātou tangata. Ia matau o loa tangata nei mai fafu. Awa e le eni mea whale nuu. Le ese tau tua le lotu ma le ka le si o whaia. Ia e peo le isi lea mafuanga o le
e tau ngata ai o loa nei o tātou tangata o lo tau atia. Ia o le si foi lea lui o lo ave pia ia fio anga mala alafanga. Ia o le vava ai ni awala e mawhai ai. O na maua nei o tātou tangata le manuia. Ia mawha tui titi ai le tau o le soifuanga. Pena le pau lea se vaenga o lea e vava ai nei tu malo. Ai lango ina nei tu malo le lautele o le tūla fono. Ai pe o se motu ngā awhana e tu atu I lau o fionga I le minsta. Ia whapea foi le mta ngā ruenga ma le fionga le pānia. Ia ma le tātou whainga malo. Ina ia sila tuto I nai vaenga ia. Ia pe o le se whautuanga pupu le tu sa man nei tūla fono. Ai manuia tele le fono usua le tunu. Whaftai. Malo whaftai sa noanga le sui sam taung whalatai a noa foi fina ngalo lea la foatun malo ia meisel minsta on ngal tu la fono whaftai. Tu atu pele ava no le mota mo si sui fina sa noa ia o tu la mai sui o whale alupo ia sa noa ia o ulo ava no le nei manu ia lau sa noanga. Tai tele mo le ava no I lau fionga le ponga feta lai. Aftai mo le wala sanga malam lama foi. Lau fionga le minsta. Pamalia tu whaatuloa tu mata. Aftai le wala sanga mo le nei lau fionga le minsta whaatau tu la fono nei. Tasi lea tanga luenga le malo te mai tauina lava. E le oa le au onanga. E le telefon fam salanga e maua mai ai. Ai ava ai tiutu e tanga luenga nei. Ese le tāua I le tauatina ina, le tala o le tupe maua a le malo. E a fua mai I, a foi a le tuina mai se lai sene. E whai aini ati na e mai se la to e malanga e o mai fafu, le ntangata anu. E le mwhai ona whaawa wina ni pisinisi nei. Ta ua ia lao le sao mtanga luenga lea. O la tō fo I la tō te mata I tu wina. Nisi e fia o mai whaini ati na. O la tō fo I restara ina company. Ma whaala putonga. Po le alawa ni tu inga societe. Po o alawa ni whaala putonga tuto tasi. Pe putonga le malo. Mai tau le lei lava I la tō. Whato atu ina mai se lai sene. Lea lai eilem le tu la fono ta ua lea nei o I luma mea nei. Ia bato e ani o tu ngā awha nei su ngā fono. Whaftai e lava. Me mo mua le la I titi ta ua o I la tau e o mai whaini pisinisi nei Samoa. Mātou nuu. Tolu lei a whale o loa waiai. O loo wha e ana ina tangata nuu mai saina tu lo le ta ufola tu nu. Ia ne ifa ya tu fo in fam langa va pe e le o le leile fainga o business ne va be la ia fa tu au le ai o le fia ia le mato nu. Ona o mo o mame mo e nei polo. Mo o mala vai fa lo ne e tolu I o lo ia fa le alupo. E fa tai e fo I mo avano. Ona te lo ele io o tu o ana mo foreign investment certificate. Te loa uma wha mau tū mai ele polisilo mtanga ruenga wha maa loa toi foi. Le maa ua le 11 amatalia le polisilo o mtanga ruenga lea. No whionga le minister. Amata mai sa o tu alalo ele whai upo e full tolu. Nai ai le set upping o le investigating report independent review of decisions. Ta ua ia. So samtanga ruenga mana ia lava ia se tribunal vapea. La tau te ba aia ia ni whai unga a le mtanga ruenga whaia. Ia wai le masino. Ia whai unga o lo o leon whai e voi whai unga e whasilingia. Lea lai ai I vapea o se tangata lava e le fia se whai unga al mtanga ruenga. Lo iei le ava noa e iei le se tribunal lea la tau te aia po sao whai unga na whai e le mtanga luenga. Mana ia.
Ai o te vai atu. A le fia swinga folo sau nei. A le fia se whai unga. Ona talo sanga lea ile official lawyer sili. Ia whaia ile official lawyer sili se independent review. E whai leilo longa o le talo sanga. O tua lalo, ia mantua fo, ile official lawyer sili. O lo ia lea al mtanga luenga. Lo ia lea al malo. Lo ia fo il mtanga luenga. Sil fia natural la nei me o lo ia tu lo. E au lava ile tangata na te tuai, e au le client. O le tua lalo. E se o te sila nea, pe la o lava le, o le tele o ngā luenga le official lawyer sili. Ngā tau te lato mtafa yoyo, ngā luenga o tu la fono. Te tele voi nei, a toi wha o popo te voi ma o tau e set up le AG se tribunal. Ai pe a lava, e le official le ntanga luenga le ombudsman. Mwhai wha no o iei mwhai an wha au lulu iai. Ne i tu le official lawyer sili. Ia lea te le lava noa mwhai wha tu isistanga te e matua i tutua. Tasi lava. Ia la tu atu i nā. Pala se sila ne iai. O le to o le Attorney General, o la angana e mulmuli atu iai. Se vai le Attorney General po sao le ngā luenga tribunal. Mwhai lana iso lato sao. O le anga e whai upo e se fulu whāna i eile le whaasalanga nā e stangata e le usta ia tu unga o tu la fono nei. Mana ia 5 se lau penalty units. 5 se lau penalty units e equivalent le 5 fulu wafeta la. Wafetai. Mana ia tonu ale nā. Mana ia le te leo le whasalanga nā ia awa i lava ne i so sopo ma ia whaia ni awala whaala tua voi nei tam whaia maua il tangata lona certificate. Mana ia, am whai wentu tu atu i lunga, ia langa i tā ua. Ma ia o leisi mea o mel mafo whau. O le lisi whaatapu laa ma le lisi wha leo. Ma nei ia, o leva fo un tato i loa lisi nei, o le tele o tangata e whisiri mai. Se o sao e ale whaatino ino ngei lisi ali. Le nei ua tele o tangata mai whafo, ua alu whaasolo atoa lato pisingisi. Ua alu ai ma pisingisi o lesa iai le lisi whaatapulaa. O lisi wha leo. O le tualalo tumtanga luenga. Aman mole tā ua lo o tau mata i tuina. Pai o aso nai, pai e toa se singa. Enforcement e tā ua tele. Pai pentoa se singa e le whape tau e le la manta watu. Tā ua o meo spot checks. Ina no awa ai o e moni wa e saore leia o umawhi no e whina ngalo sui mamalo. E a mata o le businessi whalolo. E umawhi e meisi me whai tua. E meisi mea e mānaia e lola lato pewa pera la ata o se singa. Ai te ia o tau tu. Tau te kai pe whainga o leona nā voi nei whai se ofu pe lako kio e whainga luenga. Ai o atu ai o e mau ai. Tā ua lenta ua le whaasare anga tolu, tā ua mea lea o le Thames, le lansau Norfolk Element Star. O le Thames e yoe. Awa pe ongo se lau ongo sfulu anga se lau fast food. Oi. Ie sau e fo i le questioner enforcement. E se lau mtanga luenga. E lo mtanga luenga lai o. A e li si meo te mai tawina i pale o loa nei o i lātou nei mai fafo. E rena o saina fo i sau noanga i fo i si vaenga tu low o atu no Filipina o na atu no mai Thailand. Ai o tere lava i whalo loa saina nei o retail shops. A batus whaisa whaatau. E al teimi whaatau o te levo. O na avere o se siaki. Check. E le ta lia e le tele o whalo loa saina. Ia, lai, ta tope aku se whaatau e mai lia ka liangi siaki. Se si sila ni ala o whionga minsta. Langa e te tau no ona yeise mafu anga leina le fa anga ina sia kilo vinga cash umame tasina au wala em fa la tonga nga inga le income le lava ile tax se ele
false declaration of tax reports ia sila ni ai o fatunuina ai pauna ia ole inconvenient ia ko ku ule vat fa fekaya to fa fo ile le fa tau o talus fo lo fo inge kalia isia ia va to fo e a nga mole a fa ingo fieina o fa tau inga le mamalo la tunu ma ia talia ai fo e fiu fa mamlama te ia ole lo fa sa mole le au fai business sainga nge a ngango fo fa mai no English no Samoan ba okay I'll go and learn Chinese and come back yeah fa to I fo be fa pena ai so sani le malo la no io ole me ole na to tula o nei sui ka ua tele le nei tu la fono pe fa no fa tu ta ua tele tu mtanga luenga lea al enforcement. Not only enforcement, to low level, but na for ile promotion. E a se me e fai o to faalinga, fa salalaunga I saulunga le tio. O fa salalaunga pete o fia ne vai taulanga sa tu e fo tu lalo. O li poti vo ngai market sa valalo. Sa tu o tu lalo le ACC. Vese o mana ye os to tonol taval. Ai sau ino iloi la ia. Le lau te le alu ngi fa kau kalo le tau ta ai o me la iti va pe na pe masani ai le falong ai pawa o me no loi la I o la mana ye le la sone le market pe na foi auto la mana ye la sone e vai o lo la auto ngo fe o la ot le la sene fa lo le Yo me o mana tu ina jo autafa ia ai man via tele le tato fa so to engo le ne aso Dai te mo le no lo fiang fong fe tsalai laki ele umaro tempo dai la Fong fe tsalai to se no ia ma lo fa tai sa no ia sui fo le lupo la tu la no lo tu la mai le fiang mi sta tu pe mo fa tai mo le no fong fe tsalai sa fi fa ula ver sui malu an mana ia si fong fa lo longo ai wo tano atu la le o ta o enforcement la le sui malu le pre-sitting e sa fala wi lo ai le tu langa o mato singa le o mai an fai o enforcement e fa va ya solo mai tu nei sa fa solo to no polo o le la wa mare lipoti e fa ya singa o le tu langa lo ye tato pisinisi to no Samoa o le fo va so fo la mato wo sa vai pe uma tato fono ina sia ki fo lo sala fai ai mor si lo fia o mare lipoti e fa si lo tato pisinisi ya o pisinisi la ni la sende o pisinisi ese le ngola la sene ese tangata le fata o lo ai e mo pisinisi e la alu fa solo atua e le ngimena FIC le intura fa pena e mo si fiel fiona mane te tu la mese suite pa ia vanga le e le waru ne fosse me tato tanga luenga wala si singo tato la sene ma pisinisi fa pe fa mole o fiona fo talai fa time o no ia ma lo fa tai lo fiona minsta ia masalo le wa ma wa mai sui fa la lupon sa no anga sa le awa I tato proceedings a sa no fa mamlama ele fionga minister enforcement so tu la fongo fa kasi malato wasi singa ele lo polisi punava ile o tupe fo per listala umole ono se la mun tupu le ia ai malo fa tai ia tu atu la no se su morto fi sa no ia le o mai ta watu la mai sa nganga fa ia sa no ia wa no le mota mo lo fina arfani o le tu lenga fa tai lo fionga fo fitalai fo ile aftai lo fionga mo le fa fo ina tatu fo tanga ni yasu ia le matase manatu vai mo le tu fa malo lo fionga tama matuole mota lo fionga mi sta fo malo le lo fionga te mo lo tu la mai lo tofi ia sa fa manu ia le tua yo faiva fo ile fa malo lo fionga tu ya malole on sa ia fa manu foi le tu lo tu la mai nai tu ia e fa leo se anga vai o nei tu malo sa fa tu sol tu la fono to fa ofilde le nei vai ngol tatu fontanga fa tai lo fiong al minsta mo tu la fono o le lei alo longo foi male to ai fina ngalo fa lia ia mai tau foi male to ai tu langa o yeiso tatu o tunu o la wa mai tau yo sa mo ala tunu e fola mai tanga te fe business ele se fa fita u le fa ngol business al tu langa fere le fa tinu ngol business o le tupe fa il business
Pio nei vaenga ia le titula e whaftai tula whono le ua, whalongolongo atu. E maua lawa noa e. Nai o tātou tangata o lo tau whai pisnisi. A lo iel fefe o no le ai o se tupe whai el pisnisi. A le tūlanga whalele le i pisnisi e tā ua le tele o pisnisi ke le competition e tu na i le tau o loa. E o ngā mo tātou tangata le ngā whatia le ta mau ainga fo i ma le tele le tau o soifonga wai ai. Ie e alua i lalo e whai te le tau vanga e mwhai ona tutu na i le tau o loa pe a tele pisnisi. Ia tau sanga te fo i lau whionga le minsta malo au wa. Ie tilo fo i toi ngā pisnisi fo i e ofi mai tonu o le mwhai e tātou tangata sa mo tau wāle tūlanga wha pisnisi. Ona o le tūlanga o le ta mau ainga. Ia wai tau tala o lava mal whaalo alo. Tele nei o tātou pisnisi whai e whale o loa i tua sa whai kai. Whale o loa whai e au ta whala awala. Ia na le watu ala whai pisnisi te tele whaatūres whale o loa o maua o mai me au ta whakakoe al watu desi vai asu o pi i melua le whai lumo pisnisi na i e sa iai. Peo inga isi na whawhita uli o vaenga i ole. Ia e mana i a whole sila i o le tau. Lau a whionga le minsta malo au wa. I tūlanga o pisnisi whapene i o seo matou nu e. Seo matou tu malo e tele lau whai pisnisi. E toi titi ale i se mele wha pisnisi e seo matou tu malo. E peo le pōlenga na o tamilo wak. La whai ua kami a koi ma le lodi a skaka whai pisnisi. Vore ki liva le mea e kasi le whai el pisnisi na i o tatu tangata. E whai ngata la o na kompito tatu tangata lauku. E toi ngā pisnisi whapea o na le tūlanga o le. O le tamau ainga, o i lātou i e o mai fafa. I e peo nei i vaenga i e seo mātoula ngona i e o mea e ati e nei o tātou ainga. E sila nei ta whaala o tātou atunu. I e ke ruaku ka mai whalolo, ngā amaka o whaakau el ka amu, ke la kulisa so kua e mali pepa susu. I a whaakua e mali aisa, where le ice pop. Ai a whai whono alu. E whai kum ka upura whai lau kusa e sau e malisi o ka mai pisingisi ngā whai mai lala avel pisingisi de mōri o ngai le leise lea. Ia o pisingisi la iti whapena o isi nā whawhita uli o le whai ngai manu i tua. Ia o no mea na e ngofu whawa le kōgia lo lai kārafu i o whai mai la avel umar. U pisingisi e leise leisenge o leisenge mai ilam tangalwe. Ia peo nei vaenga ia mātunga lunga fo i o seo mātou o le whewhewhe o whai pisingisi la iti de. O le mātou pitonu e whaasāna whaatu e pisingisi e se leo sangata le nu. Tu lau a tau tala mal whaalalo il tau unga o tātou uso saina e whaasāna kampani sainga o whaaku. O no le atunga lunga leo mātou tangata o le mātou nu. I o tūlanga wholele tū lor pisingisi e sainga o umai e tangata e whaatau o wae maua o mai mea e le maua tamai pisingisi laiti. I e pau ia nei vai o seo mātou nu o seo mātou tūmalo. Tua tu lau whionga minsta. Ia matau tua nāmo pisinisi whee tupenono. Awa nei wha o fia mai tono tato atunu uranga e. E le leina to ngā pisinisi, walawa tatou pēngsia iei nei whai tatou pisinisi. Awa wawe a maia pisinisi nā wai o mai e malaori. Ina e whai latou pisinisi nā. Ia pauleo sa mātou. Tau le mau lau whionga le minsta le tūlafon. Awa matango fie me uma mauna whatulanganga. Ia talo sie. Manuia fa mo a wa foile. O la tu mo tu la fono to fa off. Ia Paulo se vai ingo se matou tu malora o fiongale. Fon futalai ia manuia tele. Ono le atu mo fa lalo. Malo fa tai suyo sa nga fa. Ia mai ta watu le I o le penga o lo fina malo fa. Ia se tu atu la no te ta malo le mai. Mai tau lewa tasi lua tolu fa. Ia tu alalo matango fiele o mai tato tangaluenga. Mai ole ano moniale na o tato tu la fono. Aisa leo tato vai mewa top. Au no voile sui o falla time sa matau na lela. Ana leo mai tanga ta saina ne le tau ngo fiel tau o lo. Upsa ona. Al mewa top. O tato reserve list, e sa tangata mai fafo na whaia i whaloloa, na o seo. Ala le vai le tunu uru temiri nei. O seo lato, o tau awe tangata mai fafo. A o le tato tu la fono, e le mawhai. O le fatu le na o le teu tenga le wa mai. Wha a whewhea,
Ona operate la fale o loa nei supermarketi nei lea ua sao no fale alupo, sao no voi fale la time sam tau, apena fo isi tu mwhawhela na operate. O ina tonu ale fatu o tu la fono le mai. E le te tau ona tatu tu I vale tu limal me le esel tangata I lalo le ngore lai seni. Esel tangata le operator. Al fatu le na le tau mwhai fo atu nei. Io sata talo sanga tu for tato pre-city. A mai lau tu alalo mena reserve list. O a me tau tato tafia. E le fatu a maua mai le si bisinisi le sao no ele suyo sanga nga wha. Awana I tala me tau loan manaya. Ela note. Awana I sau sesi mwhaina whaise whale maliu. Tauna note. Hai sea, o me tau tato. Awana I istanga te sau whai tato whatu angam whai ngā whaiva. E tan polaka. Au le fatu le nao, le sa tau mwhai atu. Au mai lau tau tualalo. Po api sinisi nai tau te si le fia. E le tau na whai. E le sa no le sui whala la time sa tau. E tu langa le o tango fia soi fuanga ono pasinisi saina. Ioe, I le taimi le na. Taimi le na, te toi lor taimi le nei. O matuai matau tia le tau ngatal pusa moa le te sa no mai ei nei. Ona wa yel tu langa wa umal taimi le tango fia. Ia o tutu fatasi e si ira kawal pusa moa le mele kaunga ye. Le la to te watu nel tato tu la fono le price control board. Awa foi pauna tu la fono e fa vasenga tu ele malo. O le tau lea o le pusa moa e le mawhai e sina pe pelo. Pe si ila na tau I le tau o le wai loe le tiute ma I loe le tau nfa tau le pusa moa mai fafo. Langa I sea, wa umal tato teimi o tato world formula len tato ye. Demand and supply, that system is finished. E te tau to e fa fo I mai le mele limo le malo. O tato I loe le tau na mai fafo le import. Tu I ai pasena le malo I tiute. Tu atu e mal polo fiti al fai pisinisi. Ia un tato kanta lola I ol tu langole. Tau e ta tau noi. Ale tau te ol te minni. Na ona sioki al pusa moko ele le mai wor se lau kala al pusa mo. Can we control it? And then fight. Ala le ta ua I tato tau fai malama lamau. Langa e feso ta I umatu la fono sa o le lei. E me tau ngofia wa matalana fetara noa. Wole to is a competition. Na vidi mai le fai pisinisi vai for ka ko pusa mo ka ofir baso le si irunga le mea ia. We have no control over it. E lau fata vale sa lo to mau e sa runga tato Commissions of Price Control Board. E tato to lo la I to fatu lang a le fatu le menei. Mo tato tangata. Ia a le nganga le na sa na sa si ave se taxi. Sa si sa ave se passi. Ia le tato vai nei wall papakiu. Hoi papakiu, lau tato tu lau lapa le aluanga I oi. I vai maungatasi, lua tolu wha. Ia, mai te tiela le fefi na e latu lai, ia. Nā tangata nu ese lai pusa le papakiu. E kukuka kom kikiro ye. Le ngangal namal wha moe ta ua el tu la fono, toi teu ato. Toi lau li liu, mea wha o ngā mona e tato tangata. Ai mana ia le mai ni pisinisi to te sira fia e te tau na tato pui ai ia malanga fa lolo Lo faftai to fa mani nongo ia vaenga o le tula fono tau fa ofile ia nei va malo sa no le suyo o sanga fa ia mai tau atu no fo fa fosia lo malos ia vi ia le tu tar sia te le tu tar sanga mai sia o maranga fa fo mai. Ai ole au te telo le mai tau atu tu so fa mau ngai suyo mai e ona sauno ile ia se suyo au sia ona taimi fa ta pula o lona winga fodinga mai ole li fa o mai tulanga fa fautuanga ngai malo ma vaenga le ia ile se vaenga no tia il fon fitala yo tu fina fa lia ai manatua ia o wali li fa o ma fina ngalo o le maota i le tu le o le tu la fon o yo le langa le tu la mai suyo vai mau fa la tu atu le vano. Whafteitire lau whionga le whongawhitalai. Mo le awanoa ni tu malo. Ia, mo le whianga ngā whaftai lau whionga le whatautai o le whono usua le palimene. Me se ne yaso wha o ngase lau whionga me se whoile. Whionga le teitai le malo mo le malo le kapineta.
Ia mese mamalu sui sfono. Ia ele umi foi se sao nei tu malo. Ia malia saunga le fionga palmbia ile tau tu la fono. Ia mese foi ole tu malo nei olo pe olo lofi mai ia ile tele o nai tangata ia fai pisinisi. Ia faftai tele folsanga manino lo fionga minister. Ia me se foi le folsanga le fionga le fisili ma le malo pulenga le tato prisiti. Ia tau mawaisa ta manino le sini ma le autu o le tulafono. Le tu malo foi le nei le langua so se fa mai moe pe ona ia le ati aina o le tato malo ma le tato tunu. Ia fa malo lua foi lo fionga fongftalai me se foi le fionga te tai o malo, la foi mai tau nei tu o mauta. Ia mai tau fionga. Ia pio mātou ia sui fau pe e whaalolungia tere lau fionga whangwhitalai. Ia mautu whautangia foi ia au lapel tu la fonto mau. Ia le alana lau ta ua tato pokame whamasani la swan nafi. Manino le lei forsanga le fionga le whaileu tusi ma le pulenga i fatun folau o tau manga o fono yo la foi naole ma tu ia sui fo e falolungia ia tato fla fo inga i tato a fontanga lo fa wo pe ia pe botere upum talai na yo tato uso ia mai saina pe yo lo tele ia pisinisi lo fa tau tai toni so tato tunu ton foi so mato tu malo tele ana fa foi na tangata ia mai saina ia supermarket. Ia fia mo mau le fia mo matou te malanga le fia so fongftalai. Ia ta ua foi ole tato usunga fono le na fa foi mai saina. Se ma e ole. Le atia e foi ole atunu ia na foi le tau fa ilo le tulanga foi le atia ile nei malo mana natina ai pio lesi province le sa mato ya Yunnan pio i le province le tele mafuli ai metawa agriculture ecological farming ya mole organic farming ai ma eu foi le olonga osio i tonu le province le a silsila foi mole maulu fionga te malanga foi mole sui fasale anga sa mato malanga. Le local produce lettuce ma tomatoes ba eule. Ia sa fatal no foi la i nai fai pule ia me na foi tu malo. Ia ono ele o se tato trade agreement ele o sa mo lalo. Ia pe o le anga foi na sa ia. Ia pere mo se mano e mafai eu na au mai ia o loa yo fai le anga mai saina. O le uta to mautino, o le tau le lettuce le we ne mai New Zealand. Soli. O le stampa. Le ngata la le lettuce o tomato. Wa o valtangta. Ia ele mfailan fa tu salia mana yo tato tangata fai fatoang. Ala nganga le tau mulmuli atu lau fionga e bese foi le fionga minister. Ia pele se avanoa e mawhai ai ona mau mai tato uloa ia. Pio le tele uloa ia mai saina pio uloa ia o ta tele i fale uloa ma supermarket. A uloa ia tau whatoanga. Ia ta tia pe taftafunga lau fionga minister. Ma se foi te il malo. Ia no to foi mele se tala i farm investisio mai. Ia pele mfai foi na silam tanga luenga foi na le fatulanga se quota. Fai eu ona tau control laile tato tangata ia tarsanga mai tangata fai pisinsia mai fafo. Awani tu tala loa le mafuli tele le
sila i e pise tapula fo i o tangata mawhaina tausanga. Mai le tausanga, ia e monisa noanga mawhinangalo fo isto to. Pia o lewa o take over investors ia mai Asia ia tātou business. Ia tātia tulau whionga minister, ia malum tanga luenga. O no leo sau nore whionga te tai malo whautuanga whai avatu monisio. Tuinga business na I lalo le reserve list. Ia pia le sau whaalia tātou presetting. Ono le tulanga whio o pisinisi te tele po ia ta ilo ai wa tele o tatou ngaluenga ia sa fan mai tatou taunas ia foi la conditions e mawhaiona ngā waa ia kon karate apalai ai e pe whaapitos whamtalanga I kon karate ia whai awala awa mai tau atu le Cross Island Road le a fie malmato I tumalo le sa misium ia pio le na malo e lisi kon karate mai fafu. Ia pio le nganga le tau avatu. Ia pio le mwhaila whai tete whai se tala o conditions o taunasi e whandinga tato poloketi ia. Ono le ila wano e mwhaina o na tarsanga mai kampania mai fafu. Na iei se aia inga fwoi lea na kon karate sa moe mwhai o na anga vaai. Ia manatu leo nae le isa whaino iai. Ia peo nai manatu ia lau whionga le minister. Ia manuia wheltu la me lau whionga le ofisili. Ia me se whel wala wina. Ia se utamao tea. Ia whamalulu atu pa o ne suile. Whamanuia atu lau whionga. Te utai amau ta vāte whul te itai le tuangai. Ia malo le tō whingo wala wina lau whionga. Ia foi sui sa fata ia tailo fiong fontai mo no a malo fa tai vai mo fa tu solo finalo fa lia ia lo fa fonga tu minister o tu la fono tu sa foi mo moli mai ngau ni fa tuanga ti mainga ia mai popo wai voile tato tu la fono lo talo no ina nei ia masa o le lo no no le sui mai le tu mota ia tu atu pele vano si ia mai ta watu wa fo mai sao alipata I tu pailalo ia tu atu levano se on sai me lava ia alipata tu pailalo lo tu lai mai te malo tu levano ele sui tu to tasio alipata ano pa ia tu ale tu tau le sa tau ele sui o le vai maunga I tu langa le o avanoa ona ia tatou kon kalate fo ia le mawhai ona awai I requirements tatou tōna la po o lo tatia nei le whaale tonu te lea lea. Tato Island Cross Road lea anga I atu I pia. E tau lunga tuai siumu, tau mantolo siumu. Ioe. Na malo ese company mai fafo, 5 kilometers, 4 miliona. Ai auto si sila me wo ele awala, tua whaale tonu. Whaale tonu tele. Ai no tau nu tonu whainga malo le no whainga le na umane. Te le I o le whesua inga sa whai. O no le whai te tenga lea. O le lea a fia o tātou kon kalate. I le futuna inga, o no aia inga whare tupe mai whafo. Ai tā ua whina ngalo leo le sui mamalu. Anga lai whafonga fonga mai na ia tātou kon kalate ni tau whai. Tau develop. Ma tau tino iai ina ia nofo le tupe ina ia tātou. Wala afuala o kon kalate la popo ai. Na no mai tupe ato o se lau pasene tupe foi fa. O le vai aso la vale nei sa mato fono I male ADP, te lo sa felo ai foi male fionga al minister tupe. O le me ma lo sire no wa ve ai. Ma li lie tato fare tupe. Lo so soani mai tutu ungo tato ngalwenga te tele nei. Tau fa mana nae ia tulango ai inga. Ina ia tau atu ia. O le fa wa ia tatou le capacity. Ia tatou kon kalate tatou matama whanau ua leva na tau mwhai. La wa ia tatou le tulango le. Ata mai marato mai o mea mwhain tatou whaia. O ma vol taimina na o le tulou lava le whaatao au wala mama afo ia.
O leo tātou o fola le tā mola, tā foi le tātou e vele Oxford le Amerika. O le whai tātou tamawhanau, au whataua le. Mina ngalo le sui mamalu. O le mele nā lea ngā i el tātou sanga tātou malo. Vai aso le nei? Ave ai tūlanga o ai e ingo me whapea. Ina ia whina ngalo maari lie whare tupe le World Bank. Ia tainane foi le ADB, Asian Development Bank. A toi o mai e whaatala noa tātou ngaluenga te tere whapea. Ia mana ia foi se tātou tua lalo. O lewa ia tātou foi le to mai e anga wa aina e tātou tangata. A walfa asolonga lwa moe le. Alfa le tonu le tuaisi umutele. 4 kilomita sur 4 miliona. Ele se mele titi, la tau to fai tonga fitinga pe fa fena o fa le tonu le. I se company o fa mai o la to e yai le to mai le lei. E o la titi lo e pe tau melen top le vo e mo li mawino le suyo si umu. Ele se fo linga le te tau na yai le tu langa fa moe moe. Ya le o approve e nai tato tangata mai le tato fo lane le mai malifa tau mle vale. Ala uto si sire, tama fa na o tato na faia. Ai pe le tu tau na o tu la ia tu fa langolango atu se ngainga marsau nanga le fionga sui malu vai maunga lua le ngang fa lalo Malo, fa pulpula lo fionga te tai malo, ia, malo fa tai. Tu lava no le sui o le pata tu pai lalo sa tu lai mai. Ia, tai mo le ava no fa lua. Au le amataia se fa matalanga. Fa malulu tua i si vaenga na pa ui a ona. I la ufa aftai. Aftai sa fa tali a leo a fio mai le fio ngatai tai le tua ngai na misi fa aftai le nei tu malo. Le nei fio anga. Aftai tele la o fio ngale. Tai le tua ngai e fa pe fo ile. Le ole a ve ma pali mie si taimi o lumanai. Ne talenga ia le ala. Ya, aftai le so ni mai fa mo moe nei fio anga malo fa aftai. Ya, ole tula fono peona pata tia mai. Ya, e fa pasene fo i se lau pasene le lei. Ya, mai se lau pasene fo le langolango le. Nei tu malo le. Nai vaenga fo i pe o le lisi le o tatou a reserve list. Wa na sale a mai ai tonu i tatou pamu mo fale maliu. In salona wa. Ia nai vaenga na ele o le nei tu malo o yaina i pisinisi ele o mautinoa pe fa fena maua ni laisene. Koai pe ana mali e fa longo i tu la fono ma vaenga o tu na inga. O le tu langa le iai e pe fa mautua ia tatou talo sanga i vaenga i o tatou fale o loa foi supermarket. O le tu langa le iai nei le tele o le. Ia wale ele na tia i lalo ia le tau mo fai fo i lea e fa ngā i tangata e nono fua tu tono le. O lea e o talo sanga le. Pe o inari si vaenga e talo atu la o fionga le minsta ama le. E tangtanga i toa iai tu langa ia. Ia malisi vaenga e la o fionga e o le alme o ave sei le minsta mai le. Mai lona tofinga sa iai. Ia po le meua tau po ai po le iso na mafuanga. Sirina la o fionga le minsta po le alme o ave sei la o fionga le. Sa e faia e fai unga ma a leo mata watu ia le peona le ua e tofia ia pe fa so ani tangata fo ile ia nga ile lo ia sili ia ma le tele o le mato fo ia fio anga ile o ia ani fale fo ia saina o tu lo wa ia nai fale o lo ia mai tangata mai fa fo o tadia ia o no lo fa pena na fa nga ia nai tangata sio matou nu oro fa pena na ere to mai me tau business ia pe o tulanga nai fa taua ia li nei nu ia por kalame tulanga uma haia inga o fanga solo o le tulanga le ile malenga nga tu mul fa alo i meo tato wa fa mul mole o le ma wa ne fa mi fa ia si singa i tato papa kiu fo ia fa ida wala salo
E se tasi o le nei ainga o lo whapenana, whata o tolia. Ina whaina mai meo papakiwi e whatau le awala. O mai temi nei o lo whata o tolia. Ia tūlangana al whaititenga, ia wa ele mafua mai mole mole. Poisen fo ile ole mai tau mea ai. Ia ole tūlangana e ili whaititenga i tūlanga ia pe ole mafua anga fo ina tatalo. Pe a watu fo ia le fionga i le pulisili man mamalu le tātou mtanga luenga. Ia tāu sanga ina lava wha malu si o hasi singa i tūlanga ia. Una o popo lenga lea. E leo se tala e vane ai. O lo wha penana. Whata o tolia fo i se le sui o le nei ainga i tūlanga ia. Me o tau mafa ia i le o le salo foi o le whata mala ia e ona o le o mea aine e o iaise pui puinga fo i lea le. E le tal tonu o yeini lai sene wa isi tangata ne e faila to e fa pena foi le watu le momoa se matu no fanga uta e pusa ia e o tele o lopo o ma se ava no e se to nai vaenga ia mai le matu i le vai maunga tele aina fa tino tulanga ia e ma nei pe a tatalo atu amana nga tu mu fa lo si tanga i tūlanga ia, i le soifua maloloina. Ia, a whaafonga maisi o usolena o na poiseni mea au tau mafa. Ia awar toi whaataune, le ole awala whaatau in tau mafa. Moi whaiti tenga le soifua maloloina, msalo e sila fia umaele, le nei maota si usolea e tele aina. Lango malosi i le tātou fast, e to te vai ai to ina le fel vai le wheelchair ia o si usol na ni ainga o fata o to lia ona o tulanga le o ona ole me aina tau mafaina ai o le tulanga i tato o le matu tu malo a to foi vai maunga ma le leita ia o lo fa penana na fa marsia e fa nga ia siaki o lo talia la siaki il matu pitonu ule ona so soani tele tulanga le e mau ai fa mau o tele lo langa le afionga i tele na isi sui i la tu malo po fa sa isi aki a lo fa pena fa tanga to i le tu le mato ai le tulanga na se tanga e lo afionga al minsta e tau fa malusia e malisi me ole tato fa le loa ata to fa tau e se le loa o mai e se mele mai lisit na pole ale tele o whaatau e se e tasiare vai ngai tu iai. Yung aku supply sa power na ito e malitoto amount. E tau whaamol e tau tu whaamalusia ni tato asesinga. Ia, mai whaftai o naola o me pito silia nan tau pau nan me tua e tato. O tato price control board. Pengo fia ina whatau uia fuafuanga ma. Le ai vo sisi e toi ma faina alo ai tūlanga o whatino ino tiutema. Mga luenga whai e tato ofisa. Salo pauna nai vaenga ai mori atu wha maaloire. Tau fionga ni pule ia apelo tomtanga luenga. Ia whapitoe wha maaloire. Ma talo ala o fionga minsta. Ia wha manuia le tua i toi te mitonea so whaftai. Alo whaftai. Pali pata i tu pai lalo molo usao fo i tu soltato tu la fono tau whaofi. O whafonga fo lo i tu malo, ia me se fo usa molo o tap po ai mai. Ia pe au ngaru le e whasala launga tu sa o tato fono nei. Whaftai, ia tu atu pele avano e manatu o relona fitu leo sui, i le itu o mota. Ia o lo... Ia, se on sa ima lavo lo fionga i le sui mistala ala fo atu le fionga le sui teitai o le tua ngai. Tula mai sao no. Ya, whaftai lo fionga le o vitalai o le amanoa e whaadi e se manatu. Tu sai mane tu la fono to whaofi pe ona o pe al maota. E sala mo mostala i le tūlanga fo i lea e ta tangata ia whai pisisi mai whafo tūlanga o lato background lato ia lo tau sanga e le meo ni farm investment certificates e a malaisene nei e whai pisisi le atu nuu
Wa taua tele le due diligence. Le sa fea sa nanga sui malu masi umu. O le so le leo background o tangata nei o mai fafu. Ia pe le ia fia la toni whainga whaasotu la fono ia tunu ia sa whai pisinisi ma tunu malanga mai ai mau mai tono le tunu. Wa le upumoni ai wa te lea mau pisinisi ma to inga nationalities. Tata anu mai se tunu le wa tono tato tunu ma whai pisinisi. To te lea la tau mai Asia wa whailoa i la tau mai Vietnam. La tau mai Thailand, mai India, Pakistan. E wa fo i la tau ia Asia mai Amerika Samoa, Fiji, Tonga. Ia tulanga na wa tele la tau ne ese mai fafu. E tau ala le tulanga le due diligence. Le sailinga la tulanga background so tangata fai pisinisi. Eva pewe company. Tulanga fai company yo. Papea no mai fafu. E tau sanga mai ni lai sene fai pisinisi tono tato tunu. Ole me tau ai e lau wawa ia tu te unga ia. Ole olisi ia e pe ona sauno fo eni susui le lisi tapulaa ma le lisi le restricted ma le reserve. Ia wa on me trafta ia i tua fon teu ni. O le ala toe review toe ilo disi nei o faisi leva ele le toe ilo ina ala pe na mau foi sauna ngani shu to wa ma vai o leva to sanga ele toe ilo ina disi le mau tau ma le si me ta ua le wa matawina o le ala solo ia ese ma le tu la fono tu nei ala tu wa tu pe fa se tu la lo tu la fon fa ton ia na va vela ia na fa ngai oi ia ma i doilo pe review ia lisi nei. Awa le hoi mata watu ia o tato reserve list. Maria sa noanga le fionga padmia. Fia i loa le malopo ani si to inga pisnisi. Tu na i wa lisi nei masalo o wa sulu 5 tausanga pe apo la te lusfu tausanga. Ia wa taula wa tele are suinga wa e pisnisi tono la tunu. Taula ntoe o ese fa to fala ina. Al committee le to ilo la ia tato lisi ia le la fai tai lo tau sang fai ia tu langa le leile na ia ma ave o kapenete pasia i fa tu la fono fa ton o le te ma tau atu tu langa tau transport pasi la lo le reserve list mo pasi ho ia fe wa i la wa ia pasese tato tangata lo tele mo malo le tunu ia e va pena fo mo taxis. Ya ole foi wa matano wa yetu we foi situ nga business ia foi no san si transport le vote wa yetu la ve I ma me rental cars ya le foi mo rental foi bo bafi mo me ski boats foi ia fe wa ilunga ya me mai ya nga I si da ngale ya po se fa to fa la inga foi committee la ilo ya la to ilo ina ile lisi de nei wa ta wa bo tere si mo business fo I tu a inga pisinisi wo o mai tono tato tunu. Ia ofo I mo katila, a tono tasina, to ngā pisinisi taunsi sila il komiti. E tele me tele o katila se wei nei, ia se sila. Pe o se tasina to ngā pisinisi, ia pe tu ufo ila lo restricted. Ina ia se fufua ngai tau fufua, mfa tonu ai ia, pe control ai ia tu langa o na fo ito ngā pisinisi. Na retailing there mai. E va tai lang sa no la fiong pan mien ta o ho sei. Vai do la vai do sei o I disi nei. Na le retail. E ta ona fa manino retail. Wa pa to vai to retail. E pe te dai mo me hui mo masan. E pe te le si o lo fo ia wai nei vai tau. E do la vai to no le retail. Ya ta sinda me tong si sila ya va pena fo lo sei. A tonu e pe ono sisila I tu langa tau I tu a inga o loa e tau tapula a pe whaatanga po lo foi whaatanga lalo lo seio e wa pena full hardware wa re hoi ia hardware mo o lo fau fale e tau sisila I tu langa na e wana na wai
tele tu nga o tele ya tu no ese o mai o lo fofale ia o ese vo ia mo o to nga o lo fofale o mai tono tato tunu ia tau si lai tu langa fa pena o da vo te vai atu I tato ele ia atono se puipuinga le mo na ia tato tangata lo fai foi le to nga business nga osi ma lo lombi ia ele si le tato komiti le tu langa le o nga lo ke vai atu na mo ele vo ye lo lombi fa nga le upeti pe ele o fia imo ele lo lombi masingi si la e tu langa na ba si la ke ro isi mau ele ma manu ya tato yo wai ie ya wa fa tau I tau lang lo lombi mai fiki lo lombi mai si aku ya si la foi la ine pola se fainga tau pui ai foi la to lo faia le to nga pisini si wa tau tele le sa mo wala fa nga tato ma manu sa mo ya mo foi pui nga le nai tu ya o mo fainga faiba awa le te vai tu e la mo me yo commercial fishing e fa tanga la e tau na fast food pasene le sea tangata mai fafo ia e tau si la pe tau na si la kiki lunga pe lima food pasene la to mai fafo lima food pasene ta to ina e tau fa paleng ne e pe ko si lunga ka ko a kire ta to nunga ba food pasene e bu food pasene mai fafo ia si tu langa ho le tau ho na pui ia I tato ho na tau ho tangata le fa ia to nga pinsilisi o le manufacturing la pawa ia lo ia te vai atu le tapu la lo manufacturing mo me yo nonu ai o le fo le nonu o le chuso le nonu ia ma me le sua u vole nga si mai le popo ia le o te fo isi to nga lo o isi la tato pepe inte le ho isi company o fa ia le vai ke le mau ko nga fa vai o tato vai ia si la na tu la a to na tau na pui nai fa de pia e lua ia wai ai e wa te to no era ko ma mi si fa de pia mo tato mo la vai ia fa de pia e lua wa kele ia o mele ia wa le ho vai o kele ho de pia mai fa fo lo mai da tu ia e kele mo business va pena menda fa stai le tu la fono de to ilo ia ko inga business mai fa pe e pui so soani I tangata nu o tatou no faia e to inga business ma tu na fa pe ia wa fo so la to tama ai te lo la to le fai business ne ia ele ma lo si fo la to tama ai nga pau yo me ole to fai ia mo wai e to si la to ai ia mai se ia tu langa tau tu ai no afio anga ia mi se lava tu no tato e karesia ia pe tu langa ia lo fio fo fitelai ia pe nai manatu puia ia anga I tonu tato tu la fono to fa fi nei ai fa mo le no Hello fa sa no lo fionga le su tai le tuangai ia e manatu le wa ia tu le alu le peni le fionga le minsta fa mau uma tuai nga lisi ese lo ia ai fa maloti mai ta watu no fo pe ma se to lua le tu mota ia ona mai ale le tu mota ai o te la fina ngalo ia tanga tasi umalava e la lango tu la fono nei e o le tu ava no atu ale no fo yo to fionga lo fa fongo tu malo tu atu leva no si su e fi ngalo sa no fionga le fonga ia o le mata watu lai mai le fionga te tai o le tu ngai ia tu atu leva no le fionga ele a fai la fionga ele se i mai pelo tau tele tu la fonone ma tu la fono wa tal fenga I foi le to e teu ya sa tu tal no ai foi ma va tu foi se taofi le wa o ia finangalo o tatu motonei whatever on tatu faia ia le melne o le fato sina mai o business me fafo mai
te mi mta afa fa so solo mai ya le fa ya la ma teu ata sia la nganga nei teu ia fa faingo fie ona mawanga luenga ta ngata le sa no ia le palemia e tawala le to teu e foi na manatu e falia o le ngo o business ia por tu la fonaia fa pitoa mo business fo mai fafo ia ale la o matau o le foi o ia ma business ia e tonu tatu no le foi le vaing of sosani molato e to wala e tiute ia va pe foi malafonga pela le tula na e tau ava tuai se fai te tenga ina awa a fai e ulfa e ave sosani mo business nei o sosani masani ala ufionga le fonftalai o le le tongi o ni la fonga le tongi foi ia tiute e masini e fa fale mai o me fa fale o ta vale me uma mo mia el business e va tuaila le a fo se manatu se itiltila ne pe ai le minsta i le tulanga le awa e a faina te pe mawal tato malo e le tulanga le o le taape atu sosani nei ia ai o business o le vanta ona e le to e fatto sina mai o le wai tonu le tunu ele mfaila ona fa pe o se business e tau fatto sina mai o le wai tonu le tunu la o se fatuanga vat o le tule e tau tele le anga iai ia isi au fai business o me mai fafo e le ni tupe isi ai o mai o la failo la to anga masani fa ale atunu pe o saina na mai lo tupe isi saina fai business isi saina ma tili to tele ia le fai business ia mai fafo e te tonu le atunu ai a faina i o tatu tangata tasilala na mea se i tilo lea iai e iai le tu tau o le tu lea o la toi o mai fafo mai mala tu tupe ai leo le toi o mai whaonga tupe i nei ai mai se o le ole i le nupi wha e ai tala mai e po fal tupe ai tala mai tupe e whaiela to business ai te tau no mai ala to ma mai ala to ala to tupe o le si tu e tawai o na saili e maua le tulanga le tapa o whamaunga mai tātou whaltupe tūtono e mawhai e o na maua la tau nei o lo whai e nia mionga le tāwhiangai ia tunu whafo no mai le whai sa mo nei e whai matangata e awhia e me tau drugs e tawa na whamaio i o le lei tulanga ia e ai le manatu le sa whalia e isi launga momoa e tau le whamaio i o le lei e a business ia esa le retail mai le wholesale ma le hardware ai sa le mea ta waile tūlea e monopoly o le monopoly e exercise e se tangata polisaina e le ngata i na wholesale to retail to whaiana hardware a disadvantage ai o tātou tangata al mela le tau tele le to tila ia i o le mtanga luenga foilo ngafu malmele a whai de wholesale a whai de retail a wako kapa isi mea aisa langa leo le a exercise single monopoly o le a pulea atoa ia oloa matau oloa ai whengata ina isi o tātou tangata o lo o tam fai foi ta watia e o la to ainga e ai le tu tau o mene o a foi o to siaki
o sitiseni o tangata o mai. E le leo na siaki le leo lato sitiseni. E la ia sila fia le atunu ue o mai ai. O le si tu, o le tātou lisi lea tau o la whaleo leo whapitoa mo tātou tangata. Leo tau manatu pena o leo no ia lisi lea na watu o tātou whono. E leo au fiai le tele, lea la sao noa si sui. Isi tue ngā pisi ni se taunta fiofia mo tātou tangata. E tai pela o suetosi, e tai pe o formai, tai pe o loia, o isi atunu, ai mese ko kuila. E o kua kako suetosi, ma tātou loia, sa ngā kakalai ko kuila, o la fo ia la tau loia, lea la pui le lea tutuila, ia awalava ni sawa tu in tatu loia pon tatu accountant fatunia la to business i Amerika Samoa e fai fo i se tu no le lila on se i kilo pe ia le mtanga luanga ile tulanga ia o me o lo fai i se tu no e au fia fo ila ma le autusiata fo mai e fa pe foi insinia la to umane e taona tato titilo iai ia una le ka wa ele lisinga published mai o mo me lo ia la fai la to la ko practice la to officer se pe over el fasela la fa io lo ia allora winga ka ofi pe ia business mo tātou tangata ma wai fo ila tau se lemi. Lo venga le fontalai o tātou atunu nei tai fasauta ia ainga. Ia mai le fo te loa le se me fingo fie. Po ia le minsta nga famaya. Wa nga yo lo le minsta ko failanga mai lo mai. Ai masala tangata foi nei e faila to fale o lo retail to faila to wholesale ya ona langa mai lola ya fala velave au faila na mea ya le tulang fainga ta na ya la foto pe ile dal mia mal capeneta fulisa ai le tofa le fautanga ia o le whengatāle na o le tātou atunu whasauta i ainga. Lau whionga le whongwhtalai ia o le sao lea e le tātou afoi e le tātou mta upu sauta ua le tūlanga lea e le siaki o tangata ni o me mai whafo i māsangase ia rua o le eisa ma le AIDS tawan siaki pea. A iaila ele afo ele tulanga leo o fuala au fasaina. Se va mal mole lo fionga fongsta lai po feo iai le tulanga fo ele leo. O mato suanga specimen le na o leo mo sile malelua e masina ele mo mai ai ke iwa wa mai me o ngofuska ka maliling ia me fale ko ya nga singa le a te langona le pisio le tom tanga luanga ye se o mai po femme o ia le unga na me e te o te falo ia tu le ila le la ve e la ele aisa pe ona maua mai e su nga ia sa fa ta to ia manuel fono malo faftai lo fitangalo ia felan ran wa ia fautuanga ile ne voi tu la fono fa malo fa so ile o fionga te tai o le tuangai ia o popona le to lo fitangalo le vaenga le na muli ai lau sa unanga fa ilo ai tono le mortal nei pa un meta tu tarsia tau manu uma ila tu sa fa tino ina fa mo fa malo fa so
ua mo pele avanoa manatu e lau toetoa tele a nisi o le tatou Whionga le whangwhitalai. ia lau whionga le minsta o le tiute ia se tulai mai po la se vaenga te fia. Whawhitai mo lea manoa. Ia sa tu usi ale. Whinangalo le tai o le tua ngai. Ai e nei vaenga sa ta ua e fia mawai se langona. Tulanga le sa ta ua o pisinisi o levana iai. O lea iai me o lo o mai e le o tiutea. Ea mo le silfia o le lavo matai tu uma. Lea ia se me o ai fo o ave fua e le o tiutea o le. Whanga solo a mea uma e siaki uma. Ea mo le taimi. Na ia o ngatasi uma. Tangata uma o le tatou tunu. E mai sa lau fai pisinisi ma whalo lava. O ia fa malo fa ftai tere lava ele o mnanga malo fa ftai lo fina lo fa li o lo fionga ia e furi taimi e fai malape o la unga e fa malo lon sai lo fionga le tamam tanga luenga lo fionga le mista tu sai o le vaenga o e sa no ia ia lo mo la vano mo se si sui mai ta watu ia o lo to tele ni si o le tu mot ia ona la folo le tu pe se si o le o ia le tu lai mai le sui ia fionga le mista long lango ta longa malanga o le fia o le atunu. Sao noia. Kai lau fia ngat whangawhitalai mole hawa noa. Tula ima le whalalo e tau tala man mingao whatalo whai lau fia ngat whangat whono. Ia whatalo whai le fia ngat te tai o malo, fia ngat paan mia mane. Sui paan mia, me se whai o le maru tau e o le kapeneta. Nei whai tu o le maru sa whai inga minstalang o lang. Talo whai lau fia ngat le te tai o le tuangai, lau fionga sui te tai. Ia, te nane le toa au mufua malu, sui ma malu umo le palemene, ne lau fionga le wheleu tu sio fono. Ia, me sio whaurulunga o mtanga aruenga, ia, masa mo tapua ia le fono uso le tunu. Talua ia no le awa noa mua mua neo neitu malo, ia utei lolo toia so foi neo o le tatou fono tang. Ia, e whatalo fai, nona tūlanga au au te tele ile, whaafonga tāpo i mai o le tātou o tunu mai o nāo se i o nei. Ia e mai se o le tāpo i mai o so mātou i tū mālo. Ia e fia whailawa fo i sao le nei tū mālo e tu sa o tū la fono o loo. Ta oto i luma mea o na teu teunga. Ia whaafitai lawa fionga ni minsta. Ia o lewa ta oto le forsanga i luma mea e tu sa o teu teunga o le tū la fono. Ia e fia so soani e tu fo i fiu e tu fatunga o lo titi. Ia wale tu la fono te o lo ta o nei luma mea o le ta ua ni so sau noanga le al faifia au le sa tombu ai sa uninga mal ta to fono tanga la matanga o neva yaso ia fa nga ai nei le upu fa pe o fa fita au li o su ia i tau ia ole va vai mai fo ia i la to oi i le lalo langi o finga fa vai po le tuo policy ia o lu tau o tau o avanoa en fai fe ona fa pese fi so soani ma se motunga afa le nei tu malo ia o ava noa e fa le ia atili ai ia fa tinonga au nanga manga ruenga ia awa o tatou tangata ia e peona avea maanu liu o fe au le aso o lo tadi mau mai o tatou faiva o le vaenga mua lava e pe fia vatu ye se langona ma se tu alalo ia ai nei tu malo fa fetai o le lava o manino ia pe fe onisio finanga lo tatou reserve list fa fetai ona te ole ma se ava no o le nei tu malo wa le la fa se i regulations i tu la fono fa tonu ia el fa tala no ina ia me si le wa ma wale ava no i tonu le motofono e ina isi vaenga pena sa ta u tatou presiti ia ai wa sa u fo inisio finanga lo sui e paule si vaenga le tau va tu le talo sanga i la fionga le minister pe a faita wane ai muma vea o tulanga fo ile wale na male la ina le o mai o fai pisi mai fa tulanga le o tu ese ina motels ma hotels o le tele o fai pisi nisi mai fa fo o pe o lewa le li fai i motels a o fa tu pula ia fo so issues fo ia tu puma te minei te ngona e le na male la ina to wanga e tu ia fa tu al pisi nisi te ile o fai mana i potu fo ile mana i accommodations fo ile pe tolu pe fa pe lima ia e mana ia foi le e pe o le palolo mua foi o tala titia te fa alongo tu fa matala me le tio fa autu e sua malia ni wat e pe mana ia mo foi le vai ia a ona tu atu ia e tautu atu fa pe nai la o fionga ni minister se tu ala lo tasina
business. Ama nei afa pe o mai investors fo ia mai fa tu ulunga le level fo ile o hotels. Le nai ia ai fa avanga ia nei vai ngala iti nai pe nei accommodations ia manai motels. Ia wai fitau le manai tamari o tato wo tunu wai pe e fa alava fo ile fa to fa la inga tu mamau ma le alo fa tino inau o nei vai nga ia o le si vai nga e ava to il fa tai la o fionga de minister e tu so o te unga pe fe na ma di sa no anga le fionga de ri palmia ia o le o tau fa amana e nai mai si o vai nga ia fe so ta ia mai si matanga luenga ia elo o fio o mai tonu le isuina le ngata o certificate ia e fa pe fo ila le immigration fo ile le issue mai temporary residence ia mo le investor le o mautino o ia le ala alu le business ia wai e pe fo na ma di ni so sa no ia ana sa nei o le afo o le investment e ka la kula fa ka merke paps do tara di mai la wal ia e pe o na isi va enga na e fa tai la o fionga minister me se fo ole fa nga malo le mo fa yona to e teu ia tu la fono le ina ia ma fa ai ona nga i tonua ia le pisinisi le mafu anga na ndesi tala i matalo sanga ai de investor le ia i le fa tinonga ia nei o le si va enga e va to e 45 time va to le tu alalo ale fo ale nei tu malo o le ua ia le malo si anga le wa ia nei va enga i o tau fa mana e nai la titi mai ina ia mafai ona maua le ava no o le au fai ngā luenga e fa tino ila la to ngā luenga e le ngata ila au fai ngā luenga mta ngā luenga o pisinisi mala ala manuia malipa a oisi mta ngā luenga le malo e nai tau sanga to atu sau tasile to atu nga tasile fa fita au sa fa ngai fo mal official fa no mer fa mawina il fa tino ina o la ngā luenga e nga ia to ia fa mau monga fo ia mai pisinisi a wa fa nga fa vai ia mata yala le tatu malo mbolo na tina e fainga tau na fa matu mai ia fa mau monga ia ma fa matalanga fo ia i pisinisi e fa tai le fionga le minister ia wa mafai ona sila fo i vaenga ia wai ele ngata fo ia le tamau ainga ia i le tupe ia a o ta fo ia fa matalanga ia fa mau monga ia mo nga ruenga fo ia nisi tu tino le tatu malo ia wa ia le fautu ina tu langa tau le tamau ainga o le si vaenga e watu aile tu alalo ia e se mai de tu la fono a ona isi vaenga fo ia pe i tu la fono teu ma si vaenga fa pena i le anga ia tu ole o fai pisinisi tu ai no mafi anga pesa a watu e fo se vai i tatu prisiti ole mana ia ole anga ia tu e monima fa ma oni saunoang e tau ngo fie ai ia fe fa tau inga ma oloa ia au te whaafitai lau fiongan minister, mai so tatu malo, o tau fio maia. Au le upomoni ai peo na maari, upo le atunu uma upo whai matua. Ele ole taimi nei, au tae au. Ele ole lau amanu, au le whaamuli o atu. O te vairu peina le saunoanga le fionga le minister langolango. Te manatu ia au leo o tātou o mai o tauna whaisa tātou malolonga. Manatu foi wha au ngase mai lea uri sa talia i lau tau sua. E ilo manatu no foa. La fata tia ese ngā rue ngā fono au whai tu la fono mo lana malolonga o lea uri. Sungai Don mana la cuy berbanga. Afima, olo umanganga, matuae.
fai